Mizo te hi lula nam tia siat kan ni pia lama sa khwana lama po duai lo tak kan ni ti kan shitlang cheu ome pathian hne na in thoi na le ram hwai hne na in thoi na an nei shanga til cha athenin khwanu hne na in thoi na an hlana damlo na le thina athenin ramhwai chu an hlau tlona wangin anin thoi chinani ramhwai bedu lo ani mai ba ka sa khwana an lo nei ang la ur sun pi le pu te kan lo nei hi kan ta na remruat lo thlen na konga na sataka kan kong lo sia lok tu te an ti thei hial ome kum sang khat zariat somgwa pakhat alawin her chwa meu chuan Mizoram ta na thil chin sia tlak tak alo thlenga vairam run chin mizo te chu thingpui hwan awangin British sarkar mel shiat anlo ni a milula nam kan ni te chu lo shadar zelin Reverend William Williams a chuan mizo te chu aron ngai twa ta ema Swalim te semin thakhat lai chu Mizorama aron oma ama hi mizo beng shiata iswa ming soiri masaber tu le Mizorama pathian thu athlen chul zia Welsh kaushana shatir masatu ani ama ero chu Mizoram ahim lo em awangin sarkar chuan Mizoram a umrei an phalsak talawani kum thumarala kum sang khazariat somgwa pali ani a Reverend F.W. Savage sap upale Reverend J.H. Lorraine pubuang ate anlo chhuaka ani na tho ber chu mizo chong zirle le khabusiam ani a anma ni puitu atan mizo pathum anneya mizo aob te thu in chang bu te thlabu te dictionary bu te pathian thu bu lukaziak Johanna ziak de tirkau te thil ti te an letani kumsang khat zariat somgwa pasari August ni somthum pakhat alo thlen chuan Reverend David Evans Jones chuan aizol chu aron thleng vele a
pubuanga tinen in muin pubuanga te chu thalilai aron shon mana an kianga a omlai hian an le khabu lo siam do te chu zirin arong bol na konga puitu thatak ani bokani tichuan pubuanga te chu khodanga pathian thushil turin an kal zuita ani sangkhat zariat somkwa pariat December ni somthum pakhata missionary dang Reverend Edwin Rowlands alo thengvele a hemi kum hi mission veng kaushan din kum alo nita ani missionary masazok hi mizovin zosa phluya anti a anunung zok hi zosa thara anti thunga an mizo ming ani hlenta ani Puzo sap hluyele puzo sap thara te chuan ring tu an siam bel ve zela Ishwa hi lo ring ve to ro u Ishwa hi lo ring ve to ro u Ishwa hi lo ring ve to ro tichuan ring tu te siam bel zelin biak in mumal tak nei lo ma se an pui pa deuh ber te ina anin khom mai chin ani mun chen khata pe chuan anin khom lai te hian tui bur anin che china mei an zuboka ama ero chu chong chai don le hlasak dona anda dial chin ramwai ne na in thoi chu adik lo ziate pathian thu oi an ni hlo tur ziate engkim hi pathian thu ani ziate min ven ziate le Iswa Krista chu vanram lu theina ani ziate an soiber chin ani pathian thu bu chen khat le hlabu te an lo nei to awang khan mizo te chuan le khathiam ni chu an chak pha a ziak le chiar thiam pha an tam ema chanchin cha in le khathiam lampo na satakin ati changani zo sap te lo chwa changa kum som nga na kum sang khat zakwa somli pariat alo ni meu chuan mizo te a Christian na chuan om hun alo khwar thuk deuh dewa mission veng kaushan po lo chang chho ve zelin chalai te poimo na le an ma ni ngai sakna alian chho zela an puala thil ti eng emote po kaushanin angai twa chin Tongsi kan hlasir chu nuam hle mai tro nia a khamom lo thi ngot mai zilena mun tul kha mur awate nan te mi kha o ne tain ka sia cha kom le to khop mai ti ta de la hetiang ang kan thil zir na mun de hi mun dang khang lo hianin biakin a te hianin zirdan te hi han ngai toila a fungim le te lo ti ha ke pon ka lo ngai to mo baka hla zir mai ni lo hian thalai pola biakina hanin khom ho dan te hanom se tin ka lo ngai to ve thina ma po kan so na nga kan soi tu te a hianin tunge thil ti thei de omak
tiếng hi chu cầu sân upa te hi han soi pui photi lamo anh đi lệ chú ta chuan kan cầu sân upa te zinga tung e biak ron tlak dewa uparo ku nga om takha ani hi phu thei dewa nia ni hi ma la chaka het lama kan kal le don thawa he anin lam kan nai thawa peng lu ti la nia kal nga lo lo meng o a phu rom riau me a shan pa in Christian chalai pol chu lading lo ma se waile hola te in mukhomin hlazir te drama zir te chongchai na te le in fui na te po an lo nei to chin ani tun hnuwa sinod in khom pui kan ti tak a hun laya assembly an ti chu kumsang khat zakwa somnga pakhat khan mission veng kaushana nga ani a chumi chuma twal chung kaushan hun ruatin khom pui lai February ni som banga kumsang khat zakwa somnga pakhat ninga ni zan in khom chu chalai puala manani Chalai te dana in khom na program mission veng ko shana siam chu tha an tia kan pomani tran tu tura ruat sa kholiana a theilo wangin aya o murawa ni chu November ni somni pasari kumsang khat zakwa somnga pathum khan aizol mi poimo chen khat tele thingtlang middle school staff te chu teachers training school mission venga in mukhomin KGP Christian Chalai Pol Provisional Committee din alawnita a in Persia tirno nei turin kan vice chairman ilo somang kỳ hi lel than kima re ek khomi kan ia chuan kan chairman hi Reverend O.W. Owens mizo ina pu na kan ti khani khoi takin loading thengam chuan kan organizing secretary hi nula zo khumi mission veng mi chuan kan assistant secretary hi tangwal luka mission veng mi tho ni ato bera kan puan tur hi kan treasurer hi Mrs. O.W. Owens P.O. ni kan ti khani kati zong ka report ka pek ti chunia tuna chuan kan committee kan lo chananga kan agenda ron soi hong turin kan organizing secretary nula zo khumi ilo somang Chairman kalome kan agenda ma saberatan chuan KGP din dil na chu Synod Standing Committee hena thelu ni se ti ani e tuna soi ho na hun ilo na yang o tichuan kumsang khat zakwa somnga pali February ni som paruka Synod Standing Committee chuan KGP din deal na thelu chu an pomta ani February ni somni pani kumsang khat zakwa somnga pali minutes mu the hluiber ani akumle kumsang khat zakwa somnga pali September ni somni pani achanga ni somni paruka mission venga chuan KGP General Conference masaber chu nei aloni a chalai rongbol na zaw zok le chakzoka kalpui ani theina turin mission veng kaushana chalai in khom ti aya KGP mingput venge du na anlo nei ta ani
KGP ช่วยตูกันทันชัวลันนะหุ่นกันเล่ามังโดนังอ่ะเฮ้ยอารมณ์มันก็ดีอ่ะปะเทียนรองกันบอลนักกงอ่ะชลายเต้นเฮ้ยกันผู้เร่เมมาดูน่ะกันช่วยตูทันทัดเตกันเล่าเก่าช่วงอ่ะก็เก่าชัวเตhi อ่ะมาอินเราดิ้งไม่โดนเนี่ยกันเชอร์มานาตาน Reverend O.W. Owens ปูนะอันนี้กัน Vice Chairman นาตานปูลัลทันกิมาฮเรเอกตินกัน Organizing Secretary ตานนุลาสับตอนิมิสันเวงติน Assistant Secretary ตานหลังวัลวันลลกุงะดอร์ปุยอันนี้ตบเบระกันเจอร์รัตาน Mrs. O.W. Owens ปีอนี่อันนี้เฮงเตฮีกันมีทันชัวแต่จุนนี้มิชชั่นเวงเก่าชนะโป December นี่ส่งประคัดกุมสังขัดจักวาสมงาปลียาคริสเตียนชลายปอลจูดินอลาวนิตบกันนี่ KGP ดินนี้เด็กกุมตานฮิอันอันนี้อมช่างจิงะอุลุกตะกะจิรเจียนนี่นัวเจียงตะกะทันเทอมตา February นี่ส่งปรุกกุมสังขัดจักวาสมงาปลี Synod Standing Committee in อปมนี้จูทันอันนี้ตากุมสังนี่ส่งปลี Synod in คอมปุยมิชชั่นเวงทางหาจวนคริสเตียนชลายปอลดินกุมจูกุมสังขัดจักวาสมงาปลี February นี่ส่งปรุกอันนี้กันตีอินอะไรล่ะนี่กันช่วยตุมาสาติเฮียนบุลอันเราจันเชมาอินคอมน่าสบูเลปะเทียนเลขบุเกนตัวตีเตชุดดานเตอมดานมวยเลชาตัมตักอันนินซิรตีร์ชีนะอันนุ่งซุยตูเตโปเฮียนกันโคเวลดังเซลาเฮียนกงดิกเลชาอิงไอตัวเซลังอู KGP วุลเรงโรเซกันโลเม